uyifaka ku-foil lento iy'pilisi lento iy'pilisi bese uyayilayita la ya bese uyayilayita la ngaphandle uyadonsa donsa le smoke ya udonsa le smoke ngathi mangena eJozi bese ngibhema yokugcina ye-capsule yakhona ngothenge ngakhe ngithenge boma 13 yo cabanga ndoda ndoda kude phela ukusuka eDurban ndoda uke Joburg ukuthi sengikhulile jama sengikhulile vele ngangicamba manga sengikhulile over futhi hayi kancane ngikhulile kakhulu ayikhulile guess what? Lava sobe sewuthi ambulala vele. Things ama-speculating sokamahosha now. Ngifuna leyo bengifuna Joe, we leave no stone unturned. Epalasini owale eMpumalanga ulala lapho vele ngalala khona uhambe ngilala lapho mina. So manje bosonesikhathi esingakanani before uyogidla lephezulu ulala esayidini? Hawu ndoda bengina 3 days ngicede ukufika. Yini ayithandile ngawo umdala? Hayi ndoda mina phela ukuboshwa kwami kokuqala ngathi mangena okay ngahlala ngakusasa kakhona umdala ngiyamchazela ngithi mdala man cela ukufonela umagogo man tu nethi angifakile airtime R50 wathi mfana wami hey khuluma kahle-ke maye mawutakufakele airtime R50 sizawuzwana wena ngithi ya mdala angikaye ifoni umdala ngifonela umagogo vele angifakele le mali ngimshayelele mina the way ngimshayelela ngakhona angifakele le R50 nakusasa kwakhona wangifakela R20 ngaphambi kwakusasa wangifakela R20 yathi ukuthi umdala uthi umfana lo cabanga 3 days uyi-R90 yonke seyingenile efonini wangifrustanela lokho lo mdala. So manje masowuphuma after kule 6 months wena Mtonderi uyaphuma la emajeleni. So uphuma bakumikisaphi or uphuma uyaphi? Ngaphuma mina ngafonela sengifonela umagogo ke sengiphumile ngithi magogo phela seliphelile iqala. Umagogo bekazi ukuthi ule KZN. Bekazi kahle umagogo ngisho ngamfonela ngifuna ama airtime nani njengoba kutshela ngisho. So mawuphuma then wayava angiphuma ngaye eDurban straight vele ngoyothenga ithikithi lebhasi sengicelile kumagogo imali. Ube umuphi unyaka lapho? Angisakhumbuli lapho but okay what mawubuya uyile Stratton vele sorry ya ngabuyela cabanga eStratton futhi vele azange uze edladleni uthe mawusuka le KZN Stratton hayi ngabuyela edladleni ke lapho straight ngabuyela khona straight endlini zanke ngenza iphutha then masowubuyile eKZN ubuyele edladleni yini enye into viyevike kubisele Stratton ngoba ngabe lapho watshela ukuthi hayi sengibuya lasemajele athi ngiyeke kwenzakalanga kahle kahle. Yabo lapho vele nami mina ngazi ukuthi bengenze njani bese ngingenile ukunyawuphe mina angitholisisi nakahle again. Hayi vele hayi mina ngikezi manga. Wahamba njani ke edladleni wafaka kanjani? Ngagibela ibhasi. Okay ya. Ngagibela ibhasi ngayothenga ithikithi ngisho lebhasi ngihamba. Mangihamba so awu vele ngibuyela ngithenga kona futhi lo ama-capsule lezi zinto zale bese ulenzani uliphulela lapha ya lento le yazi ibhenywa njani uyaliphula okay ya inkabza kanjani angisho uyifaka ku-foil lento iy'pilisi bese uyayilayita la ya bese uyayilayita la ngaphandle uyadonsa donsa le smoke ya udonsa le smoke ikanjalo lento then usuke le KZN uthenge le pilisi uze nalo ngapha ya ngalithenga le vele ngathi before vele
ngathi mangene eJune bese ngibhema yokugcina ecapsule yakhona Ngothenge ngakhe. ngithenge boma 13 Yo. cabanga ndoda ndoda kude phela ukusuka eDurban ndoda uke Joburg Manje la ebhasini abakuboni. hayi abangizwa nokungizwa lento leya ndoda ka isimeli sakhona asizwakali ndoda nje kuzwakala ukuthi ekhona ulight umetshisi la Oh. yeah So abakuboni mawenza kanje or hayi bangangiboni bengihlele backseat ndoda vele ngihlele ekhoneni ebackseat uyi-1. netix ndoda ngazilahlela lapha mangifika eJozi ngayo hike ukubuyela kwami ekhaya Yeah, plus vele kusifera. akusifair kangako ndoda ngahayika ndoda nokuhayika kwakhona uthola enye out lapha ndoda ngiyayishayelela ngithi ndoda mina uthama ehayikabi ndoda ka uyoyeka ama-drugs ke and kunzima ndoda ukuyekela ama-drugs ngimshayelele ukuthi ngiyekelile kanti next waze wangilayisha mahhala umzali and ecabanga ngikhipha 70 rand but hayi mfane ithathe ngithi hey ngiyabonga uthami ngiyasho ngithi hey ucabula-ke mangifike endlini la kwabanjalo Wolf awuthami ndoda Then ukufika kwafikela edladleni ngisho. Walala khona edladleni. ngalala khona vele grand food Manje mase into yakubisela vye ama-drugs yini Mtondera? I mean like ukuthi ubuyele estradini. hey awuthami yabo angeke ngize ngicamba manga yabo into eyangibuyisele ema-drugsini futhi back Yeah. hayi ngiyaqhubeka hayi ndoda ka dayilengile ay mina jo that's why ngiyakutshela ukuthi dayilengile jo ka idemon elinye simanga ndoda angeke uzulu understand le demon le Yeah. aka ukuthi mina nami yangibuyisela kanjani ema-drugsini ayangikhona ukuthola ndoda Qinile la. Yeah. angikhona ukuthola ukuthi mina yini into eyangenza ukuthi ngize ngibuyele futhi ema-drugsini Kula sokubuyela khona soyobloma ewithi ke. Bosoyohlala bathi masuka lapho uhlala eWitbank. ya ngasuka lapho vele bese ngihlala eWit lapho vele azi ngihamba njani-ke na ukuthi ngize ngihlale eWit lapha eKasilam benginama amatraka cabanga just imagine ndoda ka benginama amatraka la emuva Unama uya. ngiye-ofisi leso sikhathi ngiye-ofisi and maye lapha i-freeway la lingena khona itraka amanye agijima amanye ahamba kancane mara lela engalinama la kanti aliye ofisi liya eWitbank Edujabeka yebo ngisakhona ukwehla ndoda ka ngoba kokuqala mangilinama ela eWitbank ngathi mangiyehlika ngafika office ndoda nginjani baba ngilimele ngihwayeke sengiphuma namagazi ndoda ka ulingishaye phansi maye ngize ngohlala le ngathi hayi namuhla ngihliki la ngamane vele ngiyewiki manguthi ngiyewiki vele ngazithola sengise-wiki-ke awujami angibamba Awusajiki ngani ubuyele ekhasi lakho? ngojika njani ndoda ka ithaka litheli Sengisho ngelinye ilanga ngisho lifike namhlanje kusasa nje. Uthi mina ngacabanga ujika ndoda ka hayi zanke ngisacabanga ujika ngiyasho ngitana la eWitbank seKasilam mina la Ngingathi kumnandi. ya vele bese kuba mnandi vele bekumnandi hayi zanke ngisabuyele ndoda vele emuva nale phela besezikhipha kokuqala ndoda ka bese kuse-ofisi nale angifike mina bengispine office mara nale bese kuse-ofisi Uspina ngane withi? ngoba uhoza nakhona Kanti ndoda lapha inyuka ibhayi. hayi e-level iningi over Bokuphi eWitbank? e-downtown Downtown yeah. downtown straight ngishaya ubuhoza ngapha thathela abanye amabheg thathela amafoni abafazi nama-out abhayizayo ngiyayithathela ifoni angidlali nayo
nje i-out uyiqovela ifoni or abo my sister mabashaya amafoni ubashaya amafoni kanjani ndoda ngoba futhi uma i-out lona uqalaphi my sister umqalaphi ngoba phela kunamageza yiba zokubaba yeah okay ngicala nge-out ne yeah out eyokuqala engayishaya ifoni yavele le out angihambisana nayo so sengumbone over vele ukuthi alo uyabhayisa lo and ifoni yakhona uyifake la emuva kujini ivelile vele iyabonakala le phone uzathi bafazi ngisho ngithi lo fake ifoni so ivele so hayi lo yadlala vele ngimkhapha ngimambe vele ngibhekise emuva ngiyabona ukuthi la kunabantu uyamlandela lo hamba naye ngihamba naye lo muntu naye uyabona ukuthi uhamba nawe ubona kahle ukuthi ngihamba naye mina ngiyamcocisa akaboni nokubona ukuthi ungishaya ifoni vele okay kwenzeke njalo ngasihamba so sime ngasekhoneni ngithi ngiyabheka la kunabantu akunanext nabanye abocheri bayithuwe bezayo le baseza so lo bocheri awuda bokumzumbinyana lo umbambe ngumuntu vice angumfaka vice so ngithathe le phone vele ngifake isikhwameni ngumuntu vice futhi kokugcina umzali uthi ngibulala ngidada ngikubulali vele ngicima ngumshayindo nolana kuquleke phansi ngihambe nefoni ngashaya yona kuphela le phone zanke ngifune nokumkhuthuza imali bekanayo nethi maye ile bocheri ebeza hayi phela akushisi ikasi lami phela ibhenki vele ngamiyeka vele ngahamba nale phone vele kwabanjalo bese ke ucheri lo ngamshaya ke yena ngimshaya kanjani abocheri phela yabakena nawo ucheri abocheri ndoda lo vele ngamthathela ibag ngamtshontshela ibag vele ibag yakhona inefoni ina 800 and something rand imali umthathela kanjani naye usetana ngisho uya ekhaya kibo ke yena ke lo cheri loyo and ecabanga ekhaya kibo ene lo cheri loyo ne njengoba bese ngiphile uBank ngimkena ukuthi ekhaya kibo gugu yabo amaye makaye kibo so lo ndoda yiko ke na lana ke nabangishaya khona ke na khona ndoda nami ngazibona sengivuke esibhedlela lo cheri wahluleka umshaya ibe successful wamshaya kubamba ya lo cheri lo vele ngathi mangithatha ibag vele bangibamba vele bathatha nale bag vele zanke ngipopeni next ithatha amajita wakhona khona la wakubambeni labe bangibamba uthi umbambe kasi umbambe kasi ndothi town phakathi town so manje umbamba utudla phansi bhiba kubamba bangibamba nakhona wazi kwenzakala navuke uzi hayi ndoda ka bangibamba ndoda ka vele ngithi ngizama ukuqolisa bathi ayona uqolisa kuphi asikwazi nokukwazi bangishaya amajita bangishaya amagents so manje wena Mdonizer kuko konke sakubona ukuthi ukwenzile waphinde watshintsha because vele obviously angeke size sibalekele indaba yokuthi mawuse drugsini uzogana so lana ku realign ubeka istory sakho ukuthi lento lezi bezikwenzisa ini kanjani for in case ukuthi kunabo mama abahleli babukelile so that they will know ukuthi abantwana babo bangekho endlini kusenokwenzeka ukuthi benza the same thing nawo boyithuna yangitho not to say ukuthi if ever when ubeka istory zakho we are trying to expose you or maybe sizama ukuthi sipushe icrime no asipushe icrime it's just that ukuthi istory siba fascinating if ever uzobeka la udlule khona kufana noma somdala uyakhona ukuthi mina nami ichama belingishaya ichama belenzani mara bheka manje ngitrend so now sorry ukubika ukuthi ubuya lapho nani sifuna
ukwazi ilife yakho njengoba sesikubona manje somdonizer ubuyile back to lo mdonizer besimazi sesesigela. So manje into engifuna ukuyazi Mdoni ukuthi yini into eyakwenza ukuthi udecide ukuthi ufuna ukuyeka ama drugs. Into eyangenza ukuthi ngidecide awuchami kahle ne. Ukuthi sengikhulile. Awuchami sengikhulile vele ngeke ngicamba manga sengikhulile over futhi hayi kancane. Ngikhulile kakhulu. Ayikhulile nje. Lento le awuchami mina nemayi life impilo yami mina mayi njengoba sengikhule so ngifuna ichinche kakhulu enhleka uthami ngifuna ichinche man impilo yami nje uma ingachinja umuntu athole yonke into nje ayifunayo ndoyenza amandla njengoba vele umuntu azisontela so ndoyenza iplan ukuthi vele ngibe grand yabo nje vele kahle bangathola istand enhleka uthami ohlala estandini esami ngisuka ekhaya sorry ngeke ukuba hluphe ekhaya ngoba vele angisabahluphi futhi manje bara ukuthi ngihlale ekhaya futhi ngimdala so ayile vele iyangilimaza lento leyo uthami. So manje ukhona kanjani ukuthi uchube ilife yakho manje because of so nesikhathi singakanani ujindini? Vele vele sengiceda 1 year. Okay. Kusele 1 month. Ushaya 1 year. So manje ngiyabona ukuthi uzimisele ngokujinda because kunama challenges abhaya ohlangabezana nawo ukuthi akuthola isipani and nginokubona ababhaya ukuthi bayajinda ama drugs then bese ba substitute ngotshwala. So nawe ngifuna ukuthi usubstitute ngabo. Yes ubona ungaphuza manje vele uzicontrol because ababhaya siyababona bayaphuza babuyela back to ukuthi labe bakhona just ukuthi bathi abasayenza ama drugs but sebaphuza alcohol ngathi sebayahlala. So ama challenges wena ofacana nawo ekhaya because nezipana zitholakali uqina njani ukuzicontainer wena ezomdonizer ukuthi ungaqini wenze lezi zinto ezisnacks. Yabo mina awuchamne ukeka kwami ama drugs lokutshela ne ngiphuzile utshwala vele after ukuthi ngiwayeke aphuza utshwala awuchami ngaphuza khona la ngaphuza khona awuchami cabanga ndoda kawu ngendlela ngadawa ngayo kawu yabo istout yabo istout bayasho bathi abo insimbi emnyama refli kawu ngadakwa ndoda kawu ngalahleka ikasi lami cabanga ngalahleka ikasi lami simanga nethi nginca yotshwala that's why ngadecide vele ngathi yabo ukuphuza nako kumnandi but hayi so enough my so enough that's why ngitshela ukuthi vele ayingcono mina uthami ibhiya yona hayi ukuthi ngiyekelile mara vele kahle akusasiyinto zami. That's why vele sengithandela i-cold drink noma yipi mara stone number 1 thengile stone number 1 lapho. So manje awusho ke mjida ukuthi sakubona somdonizer so clean now because ngiyakhumbula nami ngibhelela I think last year last year manje ngayizotela awuthi ngathi dayiwe le chips winile so manje yini into busy ngayo ekasi ekwenza ukuthi ungabe semqondweni we stress ukuthi manje ufunana nezitando ufunana in so yini into busy ngayo wena around lo maye into busy ngayo awuthamne khona umama engimncedayo ne umama lo ungithengela yonke into mina bese le ngiphekela amajida umdoko abhemayo ama drugs nami njengoba bengibhema ama drugs nginceda amajida abhemayo ukuthi angasabhemi. Okay yabo yiyo vele ijob vele engibhizi ngayo maye uspanisana noJwanisi naye la ngispanisana nempintshami uJwanisi awujami vele yiyo umsebenzi engibhizi ngawo maye
lo vele ayiwo vele umsebenzi engibhizi ngawo vele kwamanje vele and vele ngizimisele vele ngifuna ukuqhuba lo msebenzi hambe kahle yonke into. Yeah, because manje into enjalo wena Mdonaiza iyafuneka because at the end of the day umagogo also need to be proud of you because mangathi uyabheka sikhule sonke uMaseko msengisho and uyazi nginamarally eboMaseko so nami bengithi manginokudibana neolady ngafili like grand because of akusimnandi ukubona umntana omunye umuntu abasharp bese umntana wakho you don't even know ukuthi umntana wakho uva yabona so manje ngifuna ukuthi nawe mfethu ngiyacela nje utshintsha indlela yokwenza indlela owenza ngayo ngifisa ukuthi uchubeke ube grand because nami ngiyafisa ukuthi ngibone amajita abasharp yabona abantu ababhala ikasi bangicava banokungibona ngifana namajita ngikawuzayo nani they don't know ukuthi labantu laba ngibazi before babathuna ukunkaza and they were better than me. I understand. So that is why ngingabi lula kimi ukuthi nginjudge Mdonaiza because nawe ngiyacava siseseskela. You understand? Sidlala sonke casino uzosuke ngayo uzangayi. You understand? So akusilula ukuthi kimi ngimajinda amajita nami ndare ngoyishunayo ngincane. Ngicabanga and wena lesikhathi sadlala casino mina cabanga mina ndoda bengibhema inyawo. Namanga ucala da. Bengingajambi. Eskela. Ayiletesikele bengibhema. Wena ufunda ngale kubo physics musa. Thina singapha kuma commerce. Kuma commerce. Masidlala amakhadi nangu Mdonaiza yini. Nangu Mdonaiza leso sikhathi. Usubhema. Awu ngizasomus mina ngibhemile nethi bengingacabuli kakhulu phela bengicabula ngitshela ivalo ndoda ngingakutshela manga angisho uyacava ukuthi ngakubeka futhi so manje wena Mdonaiza njengoba ngisho ukuthi ngiyafisa nje ukuthi ube grand ngiyafisa I don't want to lie you understand yeah that is why ngisho ukuthi abantu ababhali they don't understand ukuthi why because ngibuya nani fair ngisho ivina bogodini amajita abhaya mfethu bengibloma now before phela mina the only reason eyenza ukuthi or maybe the only thing eyenza ukuthi ngicavane namajita abhaya kasi ngidlalile idisc ngadlala ispantsula ngajive ispantsula ngaba ku music so you understand ukuthi that is why ngikhona ukwazi wonke amajita ekasi and bengihlala edownini ngifunda kuphi eThoba so abanye sidibana nabesigela you understand ichama lambe libloma etandini already kusedownini so that's why ngazi abantu ababhaya because bengikhona ukufika ngapha ngenze bo choose ngapha ngenze choose ediskini choose so that's why wonke umuntu like us they don't know I mean they know ukuthi abantu ababhaya bangicava but mostly engibacava abanye ukuthi babe ema drugsini khona engibacavayo ba grade but mostly ababhaya basema drugsini so mfethu mina ngiyabonga kakhulu ukuthi ukhonile ukubona ukuthi uyayishinda right mfethu because namanje masiyedladleni lakho ngilibonile already mfethu the only thing engizoyicela ngicela wenze already libe proud ngawo nje mfana nami mfana yiwo naye engifunayo lokho mfana ukuthi ngenze umamama abe proud ngumntanakhe awujami ngoba ndaba indoda kawumoshe kakhulu magogo ngifuna ukuthi abe proud umamama yabo kawu mangenzela umamama okukhulu engojabula lapho kawu noma ngasale ngihambe emhlabeni noma isibhadu akunankinga as long as ibuya kuwe yebo jo noma yini jo so into mhlambe eyokugcina ongathanda ukuyitshela amajita or uyitshele abantu babukela irealign maybe abo oledi nencosi whoever nje nalabo bamoshile yini into ongabatshela wena yabo into engizobatshela yona yabo ukubhema ama-drugs bantu kakhid lento le eyasoro ukukhuluma amagama anjalo man yabo ama-drugs man ama-drugs enye into ekumele enhle kuvele nani kahle kahle bantwana ebancane enibhekile ufuna ukunitshela ukuthi ama-drugs ningadlaleli ama-drugsini ngamane nidlalele kude nama-drugs hayi ama-drugsini ama-drugs akubuyisela emuva kakhulu and nami angibuyisele emuva kakhulu bheka manje singize ngimdala njani ngenxa yama-drugs inhlek dayile ngile inhlek yangi-frustrate ayo ngititha ingqondo dayile ngile mina angazi nokuthi kumele ngithini enhledala yabo lento le bazalwane
eyasorini lento le bantwana ngiyanicela ningadlaleli kiyo and nabazali benu yomele nibahloniphe. Akukho okunye kumele nikuhloniphe ngaphandle kwabazali ngoba nabo abazali banihlonipha kakhulu, hhayi kancane. And bantu ngicela man shem asembelief. Ama-drugs akusiyinto yokuthi ungayithatha as sweet. Akusiyi-sweet i-drugs. I-drugs enye into engeke uze uyi-understand-e nawe. Lento le iyabulala impilo yabantu. Mina yami namaye impilo ngicabanga vele beseyifile vele. Namaye nje sengibuyile, mina ngijabula ukuthi umuntu ubuyile and maye into kumele ngiyenze nje kumele yonke into yami ihambe kahle straight ibe right yonke into. Asembelief. Okay, thank you Mtondera. Sure. Bonga kakhulu. So guys, hopefully you were able to reach this stage of an episode. Ngiyabonga mfethu Mtonazi ebekile idaba lakho. Nawe la khona if it happens ukuthi you do drugs njengoba umjita asho, sicela ukuthi ufike la ukuthi uyeka khona because into engizwile ngamajita ayasho ukuthi isikhathi sokuthi umuntu ayeke lama drugs siyafika, not ukuthi umuntu umforced. Kunesikhathi sokuthi abheme bese kunesikhathi la sifika khona ukuthi ayekele. So umjita siyabonga kakhulu ukuthi ubonile indlela naye ukuthi hayi manje sekuyisikhathi sokuthi ngijinde. And njengoba ngisho ukuthi nami la ku-Rick-Align ngisipana nabantu abafew. If it can happen ngithola i-sponsor, yiba amajita engawadonsa ukuthi sisipane nawo because amajita afuna ukutshintsha impilo. And mabaseduzane kwami ngizobabona ukuthi mfethu rather ukuthi ngikunike inyuku ngikubhayele umkhukhu wakho, ngikubhayele itafula, ngikubhayele istofu ube grand. So ngiyacela whoever ukhona ubukele le podcast onamandla ukuthi angasiphusha financially asigaya whatever lesidingayo sikwazi ukuthi sincede amajita kanje because sonke siyafuna ukuthi kuchintshe. Siyafuna ukuthi abantu bachintshe benze izinto ezi-grand but because of asinamandla okwenza kunabantu bakhona ukuthi banamandla njengoba asho ukuthi abantu abanamandla bamthethe umjita bamvayisa bamnikise rehab. So into esicelayo kini if ever it happens ukuthi nawo lawo amandla ukuthi uncede amajita, it's fine. If ever you are afraid ukuthi mhlawumbe uzogaya i-Align izogawula amajita, umjita asidingi nokuthi uzomgaya inyuku. The only thing you can do ukuthenga into ayidingayo. Nangabe udingayo umkhukhu njengoba umjita muza, you can buy that at least nawe uncedile umuntu. So yeah mfethu, see you again. I'm out. Yeah. Nyapusha nyapani, nyavule nyava.